Ginongelam kesenjuk orang Pak Shnong Hima Meriau hagasngi sajan kila khot ikisamut ki kurtong kiban ya khun ya ke elections iem bapura ha Hima Meriau kaban salong ha ka arpsau tarik mentau penai kumala penbet the returning officer jongka ki HEDC katik kesenjuk kapla khot ya kitiki kurtong iem ha ka office jongka ki HEDC Hanongstone ha ka ba nasamut ki kurtong kiban ya les iem kibakun thup yu ba kwelsen sang ois iem uba ai borlang sang ois iem uba kentiu biang sang ois iem bot uba enbok den sang ois iem ubawan hakate kajing khot uditang uba enbok den sang ois iem kajing bampo jung kitiki laingun kala banlong nakadaw kajing bam dan kali na kajing sange kamai kabla ne mentala palat chitayung hakate kasni palat sanpangut sordar nagishnong baper ki bahap hapok Hima Meriau ki bederu ki elektor ki panjit us iem ki laypoi nomor kajing bampoi ki laingut layo kajing pensyai tang na uba enbok den sang ois iem hakabe day bar kajing thumu banyale ya kategas elections iem di kadon kajing su kya nagaleng bejonga ba Hima Meriau haduk menta kampantan media atau pura ubasin syar ya ketiga ya kini Hima Meriau di kadon kajing su kya nagaleng bejonga ga iba kumpanya lani rekom sinsyar kadang kaba nakawai kapor kita lagi acting sim lagi acting chief ya kaba tang support ki kelemno but hagajuk kapor ni iba kajing don jingam Hima nong kamdo di nagaleng bejonga ngadon kajing sukya ya kebangan persyang menikmat penbahaya gani kakam menyo kajing sinsyar kadar keba kut keba subah apa Hima di kawai kalong ba to ngatang ni berang kena natrai kuat jongki antam mat gini saudara mat lindo di nrei ya kata ba nanyo ya kajing sinsyar ke bakui apa Hima ara klam gajing yaram nagreng gajong pi ban ai keboi kebon ani gajing hikai umro bangan ya trelang ban ra ya gani man penbahai kata Hima di kawai galong ba kwa yang mentah ngampatiep hawa mengantre ya gani ka kam apa Hima Meriau nampak don nong di jingtep kuno bangan tray ya kam Hima yang ni skam ba lengba kilindo di beladan nanti kerjaan lengba i acting chief kita along di advisor nado kesin ke bang mun persyang menilai ini ka kam sim di la ai ke jumut di la ai ro keboy kebor yang ba lengkap di haduk kini kelemat ula long pura kandidat dan kadai nagajing Krishan jong Hima condition yang gilindo but haduk kebor ini di saudara elektor